Give me the guess. Hello, you. Hi. All right. Ladies and gentlemen, listeners and viewers, it's my apology that our guest today was a little Ladies and gentlemen, right, viewers and listeners, yes, it's my pleasure and my honor to introduce to you our Njorua on 24th April 2025. Let me get a lot of applause for in 3, 2, 1. And there goes our Njorua or Kodi on 24th April 2025. And there goes Njorua. Yeah, Kodi. 24th April 2025. The one who has made us receive Nuguishe. Yamagurumana Ishe. Shode Ishe. Reu Shode Huroki Horo. Yes. Netuedana Reuture Arata Achada na Pete na Mudhikiriria. Good afternoon, my sister. Good afternoon, Mudhoni and Kameme listeners. Jerago mugabo wako ni uri anagana waku. Leo dieto weka atia. Netorore nako. Leo netorore nako. Dile no koruruma mode. Itheti guo. Tukururumania guo. Nake oyekire tena. Tutwarane nginya rire cire handa thaa 8. Karibu sana kwa Kameme. Thank you muno. Guko ni uri weka show ya Njorua ya Kothi. Ndire doka. Ai. Tigarire murandehire mutu. Tigari turakurehire muturi. Kwa Spencer. Doka ringi. Wow. Ati Njorua. Karibu. No ni ngikite maundu mangi. Oh, ni ukite. Ukite kuribota na guko. Mega. Ne tukite bara. Aya. No ti njuru. Ya kugira mwaka kwa hiri. Oh, ai. Ndogo tomaketie. No kwajetie na toniere kuriu. Kabisa. Karibu sana. Asante. Nitwake na muno ni gukorwo wi guku. Karibu. Thank you muno. Na ni njui ni tugutwarana wega.